kasopan. Itari landayan, mayapiyak kapag nasan, sumaw pag-obra para king kapag kanan. Ding sablang kabaryo, matwa at kayanakan, Konsyal Charlie Balipas, ibayo na kong pagsilbihan. Kagawad Charlie Landayan, katang suportan, balik tayaking tungkulan, karas ning halalan. Kagawad Charlie Landayan, masibayo tayang suportan. Nagkagawad balita na ketiking San Roque, ketang katungkulan subok ne po iti, ibalik taya po ikagawad Charlie, mag Charlie Landayan tamungan king October 30. Kagawad Charlie Landayan, katang suportan, balik tayaking tungkulan, karas ning halalan. Kagawad Charlie Landayan, masibayo tayang suportan. Ibalik taya, Kagawad Charlie Balilandayan, subok keng serbisyo, ating kakatamong kapitan, Kapitan Willie Santos Ngenino. Anya po tang miras na itanang halalan, ikagawad Charlie, sana kakalingwan, ibalik taya po ketanang katungkulan, Konsyal Charlie Landayan, kataya pong tandanan. Kagawad Charlie Landayan, katang suportan, balik tayaking tungkulan, karas ning halalan. Kagawad Charlie Landayan, masibayo tayang suportan. Kagawad Charlie Landayan, katang suportan, balik tayaking tungkulan, karas ning halalan. Kagawad Charlie Landayan, masibayo tayang suportan. Kagawad Charlie Landayan,